Mukama simwe nkora mucyo muntu wa mukama we no wampulirize. Kiro kinu ni nyemeriro mukyahandikirwe ekiro mu kitabu ekya Efeso sura 5 rukaro 11. Bible negamba ngo ebintu ebibakora omumwirima kiensoni kubiteka hamusana bitkyone kiza hamusana gaba mazima. Haleluya. Ati ni kiro kinu ningoza okwolekaho ekibuga cyaitu kino ekya Fort Portal nuko kyaseverwe omunsi y'omwoyo ndo munsi y'omubiri nuko muntu yitegereza amazima oboraba no ojunwe mukama akuyambe. Haleluya. Amabara bageta Pastor Charles Gonza Vincent okuruga kanisa Mount Zion Church Ministries. Obuhereza bunu bukatandika ombo yalukwera nwe butandikire yangamba atitandika ekanisa ibara ojete Mount Zion Church Ministries. Hanyuma yokutandika obuhereza bunu mukama akantuma okwiza okwanjura amazima okoleka abantu ebintu ebyensita ebiserekerwe niko hanyuma omuntu owakwetegereza amazima iyo yeyambo otagenda kwerekera ebi byona bitakabero Yesu akantwara enyoleke kikale cyo hurambe tagehena omuro gohoro ogubagambo gutarara na gorora nasanga 10 za abantu bafu abaruga hano munsi bagenda mugehena uko iyo muntu wa mukama ompulirize ekyahandikiro ekiro ekyo mu kitabu ekya Luka esuri 10 rukaro 19 okugenda byamazima ebyo bintu byamazima biriyo abantu nasazi n'umugehena baliyo ndibasya inyo Yesu akabanyoleka abantu baliyo bengi munsi y'omwoyo koli akankaguza mugehenera hano munsi nango gehena hano munsi tero eri munsi y'omwoyo betu hano Fort Portal kiki ekikutasya abantu mugehena ira abantu bagendaga mu bafumu mbagenda kusera emibazi mbagenda kusera obyekonyezo betu sazi n'umubwira vunu obokurora abantu mu bafumu abakusingate bacyajyaye 10 mbirukira mu kanisa hanyuma cyari abantu mbamanya berukire mu aruhanga kandi kuno berukire mu astane henyini. Haleluya. Nigenda kusoboraho ebyensita ebiserekero mu kibuga kino ekya Fort Portal nuko hanyuma oyitegereze wakwetasa oyetasa ekintu ekisibire ekibuga kino ekya Fort Portal ekintu ekyo kubanza niyo ekintu cyo kurambeta edini ekintu cyo kurambeta edini no stane sazunu stane kuli mu bafumu sazunu okutakyakorayo muno sazunu akizera kimu mu kintu kibakwete edini ayikalirire kimu ya goma. Haleluya. Mukama asimu ikankusoboreo eze edini zone zo kurazi jwira mu kibuga oningoza pereze cyo kurora hali kino kibuga cyete cya Fort Portal niko hanyuma nenyo abantu aboko handi murarora mwitegereze eze dine zo kurazi jwire muntu mu kibuga cya Fort Portal zona kankutandikiro aho kige cyamane mbaketa virika abakuru abamani abo mu kigo abantu kuza kwatora amabara bali muri ebyo bintu bya stane ebyo bintu bya occultism niho bali hanyuma abantu 10 bona nyo musorokana nimugenda emyaka no gimara n'emyaka 10 no gimara olo haho nyowe Yesu byansukulire omunsi y'omwoyo nkaza kurora ebyo bisane byo kurora batireho manya Bikira Maria manya biki ebyo just ebyo biro haiguru beto hanyuma na stand wenyine alumu munsi y'omwoyo to kumurora alumu munda hanyuma ali muri aba amanimane aba mukweta manya aba padi manya aba amanimane aba kwemera hakatuti yo mbakole ebintu ebyamani ebyensita. Haleluya. Mukama byali nantuma okwanzura ebyama binu aba abantu nkabarora munsi y'omwoyo bakajya kunsera aho virika aho alo enkome y'omwoyo bakajya kunsera kuntwara okunsibira mu nkomo eje y'omwoyo nasaba obunasabira na amani nkaza korora munsi y'omwoyo nindugamu. Mukama asimwe. Haleluya. Nubo mukama yantuma kwanzura ebyama byona ebya stane obokorora ogo uhurambeta Maria Maria tali ni woli uwo mukitabe cya Matayo Sulemu otali ni wobusa orukaro 18 tali ni wogu Maria ogu Maria owali muri ekidini guba musambwa nyonka guroraho gukanyizera n'emirundi nyingi gukaiza ngungamba ngo ati iwe nzireje yo kutebeze ejo ebyo bintu byo kubaza abantu tukava Maria tukabakwatira kiyahwa ati yo lyo no maramara. Mukama asimu ogwo musambwa
hanyuma ogo musamba ngo ehindura mu bintu vingi ngusobora kwiza kuno kazi akakokurora ngo batire mu kisani no karora kakazi karungi beto hane nikiza kali mu kisani ke kinyonyi ubu aba nadini sobora Easter mukabyetegereza mukamasimu ati iwe otagenda nebye bintu no genda kwavera motavimanyire stani na haijuire omwenyi ni stani ogo kurambeta Maria Magwela rundi Maria Valencia rundi ogo Maria de Virgin Mary rundi nyina wa Ruhanga bamweta nyina wa Ruhanga kuno Rwanda bamweta mama wa Jambo ogu guva musambwa tali noli Maria buso wakuli mu Bible Augustine akeza nawe Yesu nsoleka muomu niko abantu bamanye nguruhanga aloho kandi kuno emisambwa niyekeza Yesu kam mudini ekyo kanchurugyo ara bigevinde ebyo bya St Cathedral ebya St John Cathedral ebyo abakuru ababiru mubona abo bona stani akabahamba ira mukama asimu mu Bible muno tarumwe cyahandikiro cyone kugama ngo bwana mu bubatize buli buto tikirum haleluya tikirum in fact abo nabali abavirika nicyo kimu kitongole kimo hireho ekyo kuva baganizamu ndizo enzo kurora hanu na hanu enzo hanyuma ababokora bona mbeta manya abasista manya bakibona bona obafa bagena mugehena buli kiro mukama asima tali nyonyine nkuru nyo akaba abirumu ebye bintu aine hireyo bageta talisman vitu kunumba hiyo kutuba kutyoleka ngo baketa talisman kunumba kieta sekaprali tali ikurogo yakiyaye gumagana akinyunya omukayikurogo afwa mukama kamunyoleka ali mugehena nasya hanyuma nayiwe muntu wa mukama walyaho wegendereze otagenda muri ebye bintu okamaliro habiremo hati vetu tukoleki tirukira mukujunwa kujuna ngo mazimu baitu ebinkonza kusoboraho hanu murubuga muno Fort Portal hona kanise ya mazima no sobora gisera mteru munegi nemu no kanisa obo mukyaro buliyo obali bwemerira amazima na sazunu banu abakoto kambanze kusoborero arikino kige kyamane hanu embaketa cyanya kaseke ebe byona bikamara kuhambwa obagenda kukora crusade baraliza bali aba agent kurga Kampala inza kusobora stand kwa kor bali aliza bali aba agent aba stand kurga Kampala babeta mu conference na abajungu aba Illuminati aba amane kurga heru hanyuma ubaiza tsali no genda kusavera mba kuteka he mikono mba kutasiamu area miyo